हन्ति शितामृषितनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितापसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतया मनसाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नमस्ते। आज पुनः म यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भगवत गीताको स्वाध्याय लिएर उपस्थित भएको छु र आज चाहिँ अध्याय 2 को 11औं श्लोकबाट श्री भगवान् उवाच अशोच्या नन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादाश्च भाससे अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादाश्च भाससे अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। 13वां श्लोक देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा सरी यसलाई फेरि जरा भनेछु मैले कहिलेकाहीँ मुखबाट बिर्सिहाल्छु के हैन। तपाईले पक्कै पनि अब विसर्गलाई कसरी पढ्ने भन्ने त सिकिसक्नु भयो होला। सो यु नो हाउ द विसर्ग इज प्रोनाउन्स्ड है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर् यहाँ रेप छैन धीमाथि हेर्नु त एउटा बिन। सो धीरस्तत्र न मुह्यति तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 13वां श्लोक यो चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कन्जुइन भएको छ, त्यसकारणले यसलाई अलिकति अभ्यास बढी गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्
आगमापायिनो नित्यास्तान्तितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्यास्तान्तितिक्षस्व भारत माथिबाट आ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ति ते यं हि न व्यथयन्ति तरय न तय यं हि न व्यथयन्ति पुरुषं पुरुषर्षभ यं हि न व्यथयन्ति पुरुषं पुरुषर्षभ शम दुःख सुखं धीरं सम सुख दुःखं धीरं सम दुःख सुखं धीरं सम दुःख सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते सुमृतत्वाय कल्पते सम सुख दुःखं धीरं सम दुःख सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते सम दुःख सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त अवयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् कहिलेकाहीँ चाहिँ बोल्दा बोल्दै जिब्रो चिप्लिन्छ र कुनै ह्रस्व दीर्घमा या विसर्गमा रेपमा अशुद्धिको सम्भावना पनि रहन्छ। त्यही भएर पूर्व अभ्यासको कारणले कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिस्ल्यो भनेदेखि तपाईँ आफैले त्यसलाई चाहिँ हेरेर यहाँ छ नि हेरेर चाहिँ सच्याउनुपर्छ। तर त्यस्तो हुने अवस्था चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यास्य य कति धन है य विनाशमव्यय स्यास्य य मात्रै देखिन्छन् नि हैन। तर यस्ता चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि खासमा विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्युक्तः शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य
अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत तस्मात् युध्यस्व भारत अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत यैनं वेत्ति हन्तारम् यैनं वेत्ति हन्तारम् यैनं वेत्ति हन्तारम् यस्यैनं मन्यते हतम् यैनं वेत्ति हन्तारम् यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते यैनं वेत्ति हन्तारम् यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब तलको चाहिँ मिटर छ त्यो चाहिँ now the meter of the chanda is changing. So now the way of the pronunciation will be different. Right? न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनामजमव्ययम् ययेनामजमव्ययम् वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यहाँहरूलाई यो अभ्यास कस्तो लागिरहेको छ
जिब्रो हो, सिफ्लिन्छ, गल्ती गर्ने मान्छे नै हो। मैले 100% एकदम शुद्ध छ भन्दिनँ, तर अधिकतम शुद्ध छ, यो चाहिँ तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसको उद्देश्य तपाईलाई अर्थ सिकाउने होइन, केवल प्रोनाउन्सिएसन, संस्कृत श्लोकहरूको सही उच्चारण गर्ने र शब्दहरूलाई कसरी छुट्याएर पढ्ने भन्ने अभ्यास मात्र हो। र यो श्रीमद् भगवत गीताबाट मैले थालनी गरेको छु। आज श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 22औं श्लोकसम्म यहाँहरूसँग समक्ष मैले निवेदन गरेँ। यहाँको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।